vote abafowethu. The reason ubona uvotiwe ngo2024 kwenzakaleni 2024 iANC ayiwinanga ngoba iwine amavote. iANC ngo2024 I was a party agent number 1. So iANC into eyenzile bekugijinywa lapho yeso kufuneka abantu la isipayisise khona ingalise abantu abaningi ukuthi bagcine bengavoti yawina after ama election isebenza kanje no IEC no Home Affairs. So after my election kuthiwa kunama idea of 2000 angavotwanga ithathe IEC ithi boo iANC awucelwa umuntu istraight kanjalo futhi lo wasayina phansi kwavulwa kodwa njengoba kwakucisha imshini kucisha imshini kuvotwa kusho ukuthini lo yesitshelile uZuma ukuthi kuyizokwenzeka izinto kanje angithi uZuma wayekhona lapho uyazi ukuthi irojana kanjani he's been there done that so une ideology ukuthi lezi zinto bayi operate kanjani so what's advice ukuthi bafowethu nikubheke lo nalokho sikuphi namhlanje so kahle uMK mina angisi MK ngomphakathi kodwa ukuvota ngizovota ngoba ngikhathele uyovotela bani uzoba senhlizweni yami elami ivota akusiyo impilo mfowethu ngizovotela umuntu owanginika umsebenzi mina uZuma president nginombhede lapha engala ku 15000 ekhaya ngino 3 room ekhaya umama ngino 3 room engawakha ngisebenza efemini ngihola 18000 plus ngenxa leyo femi ya operator akusile isonto leli usebenza abantu ngoba mina ngila ama qualifications esinawo driving phela lokushini zoshara umsebenzi ohlanganiswa abantu baselokishini ukuthi ngoba abantu abasebenzi ekhista abadrava amalokhali uqhamuka umuntu from outside akanalo ngisho iphepha lokungena wenza same thing lo 12 francs esufuna emgwaqweni nawe uzofuna lo 12 francs where are we going ngenzela ukuthengisa inkomo nendini enenzelana if uzela ine special skill isiphi le skill as apply phela sisibone lokho esingakwazi ukwenza thina ilokho enikulwelayo yiloko besikilwelayo mfowethu asibi namuntu ukuthi kuthiwa kumele kufa umuntu cha akekho umuntu esifisa ukuthi afe wonke umuntu uyadeserve ukuphila phakathi komthunjela umuntu umhlaba siwe wethu waNkulunkulu so ukuhloniphana esikudingayo mabe ngasinika le space sidile nelo kuzana nalabo abaphezulu sifuna istate kahle then istate lapho noma ngathiwa kufi MK kufi ANC kufa EFF kufa ini libe lodwa iqembu elizophatha elikhethwe ngumphakathi kusho ukuthi mangaqhamuka iqembu nje manje emncane mhlamba ke sithi imarch and march iphenduka iqembu kungaba elethu mina njengoSimphiwe Mbatha I will pull out why kuzobe ngasesiyi ideology yabo la ideology yabo bekuthi abangeni kwipolitiki benzani ba mobilizer umphakathi umphakathi uzovumelana ngezwi linye but by failing that yilezo bagcine baphushela kuphi ukuthi bafuna ukuba ipolitiki na sifta nje kupolitiki sifocus ethi nasilungisenizwe ngaphandle kokuthi ubani ovotelayo ubani wenzani thina njengomphakathi sinalo ilungelo namandla ukuthi sithi masiya ku November sithi asimfuna iSystem umavoti if lento bayayiphikisa yenzeka manje sithi November manifuna ukuvotiswa IEC awuhamba uye eZimbabwe uye eMozambique uye eNigeria uyofuna amavoti khona nidubu ukhetho size sa announce uthe uNkosinathi la obaphakela umthando uthe akekho umuntu ozositshela ukuthi ikhansela ehlele ofisini engekho la kithi emgqoqweni phansi angithi into esebesovotela amakhansela phela sizovotela umuntu esomnokhela manje sithi kokuba sinenkinga yogesi lapha sinenkinga yesurity lapha but if awuhlangene nathi la sizovotela sikuthatha yilezo zinto okwenza ukuthi ipolitiki ayime ngoba izivotisa amanga kodwa uthi uphakela uma engabekwa la hayi mina ngiyomvotela mfowethu ngezandla zombili makuvotwa kathathu ngamvotela nangonyawo believe mina mfowethu ngakhulela khona eNatal ngiyabazi umtsizwa yini awulitheli straight insizwa lo iphelele le yamuntu insizwa noma ngingasho ukuthi udla umuthi wenzani insizwa vele ayigezi ngamanzi kodwa ayisili ixoxa kunjalo amanzi endodwa kumele angcole kodwa lo yamfo into anayo uyamsebenzela kunjalo nathi sibona uShaka wale generation yethu ngithi sasingekho isikhathi simbona nje manje realize before ngihamba nje ngibale iminyaka ngithi manje se2026 mawukhumbula 1976 abantu abaningi ababelwa laba beno 35 upward up to 40 something namhlanje bano 70 to 80 labo bantu yilabo abasilidayo namhlanje ngoba bathengisa ngama leaders wabo ayelida bona ngalesa sikhathi benzela ukugwamanda lokho abagwamanda namhlanje but if bona babe sebenzisana nama leaders wabo ngabe South Africa so but isolution eSouth Africa is to remove a ruling party kuphela yabonga kodwa uthini ngalo abosopolitiki abathi amamashi lawa aqhubeka ezweni anezinophobia angithi bona namusopolitiki ibona abalandela abantu bangaphandle yabona right now mfowethu ubantu abekuya ngami bengizothi mina umuntu unephepha kanaphepha akaka excuse ngani iphepha ngithi udinga ukubala so reason why maswa check la maphepha ama Islam wabo abathe bonke labantu bazofunda
ungafunda kanjani una 65 usukele uzofunda la una 65 years come on bafethu mina I'm 43 years old kodwa angicabanga mina ngifuna ukufunda ingane zami manje noma ngathi ngiyafunda mina ngicabanga na wonke umuntu ngihlale bengithuka left right naseduduza ngikwazi bangikhomba bathi nayi le nje ngasifuni angeke ngingasebenza eduduza rank ngidrive isibheki ngisebenza ngomphakathi let's why ngithe ngizoba joiner uma ngabe kungaliwa bengashayi bantu because thina ekugcineni sikuphi sisemphakathi hayi kunjalo ukuthi mina ngihlale ngaziyo ukuthi mina ngenza okunje kodwa ke egcineni ngeke ucontrol for good umphakathi ngathi uyogcina uphuma ukuthi senze kunjalo uthe ubhudu ubani Siphiwe Njabulo mina okay hayi usuthe usuka kiphi indawo suka la what 79 emakhaya kulapha buye Dumbe mina kubagayini okay hayi ngathi eDumbe ngabuyela ngathi enkembeni okay indawo yakithi stop kusetsheni hayi siyabonga ngiyabonga bafowethu